Ni muri aka gaseke k'amakuru y'imyidagaduro tugapfundire kuri Instagram, aho n'ahanini kuri IG ya Rocky Kimomo, aho iki cyamamare cyashyize ifoto hanze maze cyandikaho amagambo benshi batatinya kwita kasamutwe. Cyagize kiti mungire inama ndongore cyangwa mbendetse. Gusa ariko rubanda beguye phone zabo barandika karahava ibitekerezo barabisukiranya bamwe bati Ubwo urahaze nyine. uwo yari Tayira naho Titi Brown yagize ati Urabukora kangahe se? naho uwo bita uwo Nsenga yagize ati vuga uti nkora ibirori naho kurongora byo kireka niba ukiri imanzi. Naho Didimani yawe yagize ati Nushaka ubireke. Hariho muzasangira se? Bro, truth in a game bro. Gusa ku rundi ruhande rubanda bivugira ibyo bashaka. Hari bamwe babonye umwanya wo kunenga amano y'iki cyamamare Rocky Kimomo gikunze kwiyita mise kigoroye. Uziko amano ya Rocky ameze nka Tangawizi Nations. Uwo yari Muhayimana Patrick naho Ejide yakije telefone yarandika muba mwarababaye mbere yo kugafata ndebera ayo mano y'icyamamare. Rocky Ariko bakobwa barayankundira. twakomeje kuraranganya amaso ku rubuga kwa Instagram, aho twasanze Karabitone Kibonke nawe yagaragaje akababaro yatewe n'ikinyamakuru gikora ku muyoboro wa YouTube kizwi nk'Imbeba News TV, aho iki kinyamakuru cyamushyinguye ari muzima maze nawe yubura telefone warandika ati Icyakora Imana ibababarire kuko mutazi ibyo mukora. Si uyu mugabo gusa kandi ikinyamakuru cyambuye ubuzima. Iki kinyamakuru cyanagerageje kwambura ubuzima Dr Nsabi yewe na Mitsutsu ndetse na Bijiyo bigiye, gusa abanyarwanda bakomeje kukigenda bubi. Agaseke k'amakuru y'imyidagaduro reka tugakomereze ku muyoboro wa YouTube, aho mushiki wa The Ben yakoresheje agati mu ndozi nazo zikamutondagira kakahava. Uyu mukobwa yatangaje ko Tayiwacu Bruce Melody afite ibikoma mu mutwe, maze abafana ba Tayiwacu Bruce Melody baramwurira badasize na musaza we The Ben. Ibi byabereye kuri channel yitwa Max TV. Mukababaro n'agahinda intimba n'imaduka mu maboko, abafana ba Tayiwacu Bruce Melody bakishe telefone zabo maze barandika Nyabuna rwose umukobwa we ntabwo arizwe kabisa, kuko ntabwo yagakwiye gutuka umuntu w'umugabo nka Bruce Melody ufite urugo ngo afite ibikoma. No. Warengere kabisa wisubireho. Ibyo ntibikwiye umwari w'i Rwanda. Si uyu gusa kandi nitwa Niyonzima. Uzi ko imvugo nk'iyo yatumye ntakariza icyizere famiye yanyu. Ibaza umuntu nkawe usa gutyo wagize ibyago byo kutagira ubwenge. Sha ubu rero nibuke pe wakugiriye inama yagushutse cyaka gakobwa ngahe nguko. Nimureka agaseke k'amakuru y'imyidagaduro tugapfundikira aha ngaha nawe ubutaha.